ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri aya makuru. Nge ndi Mwanamboka, iyi wumva ni Karinga Official. Hashize umunsi umwe gusa umujyi wa Uvira wongeye ku mijyi nka Goma ndetse na Bukavu. Abo bakora ibyo bitendo nta bandi ni M23. Sibyo gusa kandi kubera ko bamaze gufata igice kinini cy'uburasirazuba bwa Kongo. Iyo ni M23. Abarundi babyitereyemo nka kumwe kw'isazi n'amata, bafata umusina barwana urwandanze, ariko aho bigeze bameze nka kumwe kw'ikirongwe ku nka. Ariko rero ngo inkunguzi y'igikoba yikururiye ikara nyuma y'uko abarundi barwanye umuhenerezo ngo batarekura Uvira, amaherezo y'inzira bikarangira abaye mu nzu. Ubu bafite uburakari bukomeye kubera ko nyuma y'umunsi umwe gusa babasohoye Shishabona Uvira, bahise batangira kwivugana abasivile iminembwe. Abanyamurenge bari kunywa ku mujinya w'akabindi k'abarundi, ariko sinzi niba M23 irabihorera bagakomeza kubuza amahwemo abo bashinzwe kurinda abarundi. Ariko bari gukina wa mukino nk'uw'abana, hamwe ukubitwa n'umukuru ukirukira ku muto wo wishoboreye. Ibyo gusa kandi hari amakuru ari gucaracara ku mbuga nkoranyambaga avuga ko perezida w'u Burundi ashaka kwiyahura, ariko si ukwiyahura mvuga bimwe byo kwimanika, ahubwo ngo arashaka kurasa ku Rwanda. Bivuze ngo niba atari ukwiyahura ari mu nzozi zikaba zirimo kumwoshya. Ikindi kandi ngo u Rwanda ni ruto, ngo ni iminsi 2 gusa akaba yikuremo Kigali. Kubivuga biroroshye, ariko kubikora byo ni nko kurira Rwenzori. Amaze gukubitirwa ahareba Uvira, none ngo arashaka no gukubitirwa ahareba Bujumbura. Reka tubitege amaso. Ndabashimiye, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Wibuke kandi gukanda kuri subscribe, share, like ndetse na comment. Murakoze. Dukomeze dutega amatwi Karinga Official no mu bindi biganiro bikurikira. Ciao ciao, murakoze.